Fetukutuku kia ngai fetu o kuto e maluange. Kaike, ko e ahoni la a lele au pita pe anu alofa. Haviri pe ka koe mea lahi pe foko lahi koe ai e fu. Ka wha malo pe ki he kakai e whanua mai tā kotoa. E ngai ngau e tokoni o ko whahako. Kaike he o ko mea mai e pare mea. Pe ki e minista koe pat ngai mo ui. Ta matale kita mo ui. Ka kamata atu e tau polo kalama koe ni. Nei he whale whapure anga St. George. Poi bene che sia ora, poi abbiamo chi lotto che da kamata che da press conference. E tau ki lot. Tau lotu, atua maf mau whawhetai e whata koen. Whawhetai e mahinu ke te mau tōru ka awhio e mau loto lotonga. Ke awhiona ke kei take ki whanua koen, ke pule au niu ke ngahi mea katope. Mau whawhetai e ku kei la koe whia na awhifio. Kei lau maali e pale mea, hoi kabineti ka mai hoi ke whanua. Pa kulawe monoa i mo ki mau tolu e hauhaonga koeni te teo ke whaiha ki i whotalanoa whale ki he kakai whanua. O tua mau lotu pe ki he tatake a e holau marie hoko ngahi mea o mau popotanoa ki ai hoko ngahi whale i o mau whai ka whakanonga o whia marie mo e wakatuai ai ofa mo e tāpua ke a Fiona ki he kakai whanuani nau whanonga mai, tūteringa mai ke ngai whare i ko atu. E tau whanonga pe mo koe he kai ngata pe ahoni, ka koe weekend, mahinani mo e tauni. I kei taki pe a Fiona, ngahi ngawe o mau whai, whalangi pe a Fiona, mau whai e lotuni, i huafa pe o alo, si sukalais, ko mau whamoi. Amen. Tapo tua mawhaki. Tapo e tu e Tonga, ki to Hono, kui na spau, ma whare ma moe. A kor ben ke hufanga e whatapu, whaket me he rika e whai pe mua tau to e tā noa pe e he hoa tāni. Ko hinga lahi pe ono to ui e press conference e aoni, ko hinga pe hange pe oi mahal ko mo whanonga ai, o kwa e waka na e hau ko e tokoni mai ki tongani. Ka wai positive cases ai i e COVID tahi wa. Ai ki mua te tukai koe ke mista mo ui, ka mo ne CEO ke whaha po tānoa, whikawaki mo uhinga utari ai pe tongani. Ke whorau mai wakani, ka tu pe mua ka atu ha ki ngai whamatala ke he pe ke tāna ki atu. Me he tau press conference whakamui taha. Ai koe mea rewa hoko he tai nimi ka Faiongoongo na silawa a ahi, ko mista eua ki eua. O mai rewa nā ripoti, whikangoi mau ki ngahi ofisi ai pureanga, ka mai ngahi mau ki he infrastructure, hake koe hala, koe ala mea pehe. E mui at lewa ai toi wholau e taha, e misa koe ngai lalahi, e autona ki, ko hinga ke kamata sio lewa ke whaiha ngā ue, ki ngahi mau koe ni. Ai tene whai tūtun, pe koe hae ngā ue tonu whuwhe mau viviri, ke whai rewa ngā ki ai. Pe whakatau te whito pe whakoini o ka pau o ku mau ai ngahi mea ngā ue, pau mua ki lolo ke whai aki ai ngā ue ko ia. Ane hu nei mea toa e tokon pare mea ka mai mi sta whanua ki hapai, na whawai pe no moka, mango, au mā whanoi, ka na mea toa i peo alua ki pangai. Ko ngā peni ke whai pia hau tonu atu ki o tau kāinga koe nei wasia i o tuhapai. Pamoe taim tatau pe ke toi tanake pe o at pe mo ngahi tokoni. Ke wakai pe po hai tuunga o tokoni na iai i he ngahi aho koni na swhai at ko ki ai ai tokoni. Ka nei aho at ki moana e whai wholoa at lewa pia mo e boia gahau siliva, nei momo atu ia mo e kau savea. Ai nei kamata pe fok pe alu lewa ai tibi savea whawawawe.
ko ngā pe ke whahasio ka hai tuunga mo ui ki ai iaha whi mau whawawawe ke o mai hakakai ko ngā koe lawea mo ala mea pehe. Pana e mai ai pia mo e tapepe mo e nau wakai ko hai tuunga mau mo ala mea pehe i he whunga whonua. Ai ko ala lewa timi ko ni ke na o whapapau. Ai tuunga koe o kuiai ai mau ko hinga lewa tau kamata sio lewa ke langa fo'ou. Ai na e whanonga lewa e ka hau siliwa ia a neafi ko hinga pe ke nau te nau takai na toli tungua mo e ngai mot ko ia. Pea tau mui at ko ne ngau koula a neuhu pea mo e ton paremia pea mo e mista whonua. Ia pongpongi lewa e puna tu lewa ai minista ngahi ngau lalahi ki pangai pea mo ia lewa mo e timi taha te nau whanonga lewa nau tolki uiha wheremea mo ngai motu ko ia ke whaipe ngau tatau ke whapapau mo wakai ai ngahi mea au hoko ai mo ngahi mea au ton ke whaha tokanga ma kehe ki ai a pureanga. Ai ko ki tanoa no pea ke ngahi tokoni mo ngau e uwhai atu ko ni ki eua mo hapai i tonga ni whaipe ngahi whakataha pea mo ngahi kolo ko nei uesia nge ko ahau mo kanung polo. Whaet kia e whakataha e sikeitai pure ka ai ka ofisa ni pa ko tatau pe pea mo ane po hokot pe tala noa mahuinga to pe ke mahino ai loto mo e ngai whima viviri ko no tau ka inga ko ia. Ko mea pe taha mahalo mahuinga ke whahoka tu na e kamata rewa ngā aue ko ni ke whinga i ai microwave ko ling ko ni ai titi seo o alu ko mehen ki kao o alu ai peo au ki wawau. Nei alu lewa koe whahoko mai au alu helikopeta e taha o awe kau ngā aue ke whunga kao i he pongpongini. Kau teke nau ripoti mai pe ko hai tuunga koe o ki ai ai ngā aue ko ia koe whingain ke lava o ngā aue ai whiling ko ia ke lava o ngā aue microwave mehen i hapai kau maa whoki awawau. I he tainimi o ki matatahi he ai waka me Piritania. Ko ne hau o mai tokoni, ka vai, ko u PPE, ko u first aid kits. Mo wala mea pehe mo ngahi mea te tawala fie kore ke nau tokoni mai ai. Ai koe waka ni koe tokoni a Piritania. Koe waka koe ai tokoni a Australia o whatau mua kia e tau press conference ai Adelaide. O whafuafua e tau mai he whiawhini. Pa te tuku heni ke Mr. Moui, mo de CEO, ke whaha po tā noa whekawaki mo e tuunga kou ki ai waka koe ni. Malo. Malo pe ko kolepe ke hufanga he talawhakatapne ka mataki e tau press conference. Ka e ata mo ke whaingamari pe koe ni ke whaiha tala noa pe mo tolu whekawakpa mo e ongongo koe ni na e tukumai whekawakpa mo e manuao koe ni pa me Australia koe Adelaide. O kia ngahi positive cases i ai pia mo hono whakaata koe ia ke tuuta mai ki Tongani. Nei lawai mau whataha pa mo e High Commission Australia pa mo e konga e kausotia pe mi Australia pe unau i Tongani. Aia ko e whapapau i mai he tainimi, ko e toko uahiva, ai positive cases o ku i he waka. Pea o ku naulolotonga isolate, ai toko uahiva ko ia, whataha pe mo e contact, whakatoa i toko whaua. Ko e wakatau ko e ni o kune mao e capacity ke nehanga tokanga i isolation pe mohono tauhi ai ki nautolu ko en o positivi. They have a full capacity whaka whalemahaki. O kia e whalemahaki mohenga i whanoa, kua e loktafa e tolu, pe ku lahi e nau, mo nau mateu teu ke tokanga i ak nau tolu koen o ku puke. Mo whatokanga i ange, o ki nau tolu koen o ku puke koen ni, o ku hange peia koe tau keisi koen e
positivi pe ai tesi, kau kai ke ai ha whakailonga ke pehe ke nau puki. Na nau mui kotoa pe ke ngahi protocol, pau ke nau CV, PCR, ki mua pia nau heka ki he waka, pia nau whai ai pe mo nau CV, rapid antigen test, whakaaho, pia maue whahinga ko eni. Aia o ku hangai pe ko ku whakahoha a, nau mui pe ke ngahi mea ko ia. Ka koe taimi koe te nau tu utamai ai ki heni. O ko si whai e whemahino ak, pia whakaapa e Australia, ai protokolo ko ia a Tonga ni, hei kai pe ke whai ha whetaulaki, moha taha. O au pe ki he waka pailate koe whaalo pailate i mai waka koe me meitua, he kai ke hifo ai pailate o heka ki he waka, e hanga pe he waka pailate koe a Tonga ni, o tataki mai waka he halanga. Koe na wau mai koe ki uafu, au ki he hai e mai a moe mea, o whai katoa pe ia e kau sotia koe na Australia. E nau heka pe ke nau ki waka, o mai o tare mai a, o ha, pe nau foki. Mo whakatoka ngā iange, ko ki nau tolu koe te nau whae ngā ue koe ni, o se whakapapau i nau negativi katoa. He kulolotonga isolate, a ki nau tolu koe ni o ku positive, whakataha pa moe contact. Wau ki hono whakahifo mai o e uta, o whai katoa pe e he manuao. O kai pe ke aha ofi atu, ai ki tau tolu ia ki ai. O whakahifo, ki he wafu vuna, ko si mahino e koe whetu uia e whai ai hono kolontine uta, pe tuku ai, toki